بسیار درودها و کل مردم. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامتی و سربلندی نیز داشته باشین. امروزه صحبت ما سر دو مسئله می شود. تو قدر امکان درمون دو مسئله صحبت میکنیم و اگر وقت باقی کنه دته وقت باقی نکنه یتشده یک تاییدیشته بعدا. امروزه صحبت اصلی ما درباره تاریخ می شود. بازم بگیم تاریخ است. عجیب یک نوار بود. من به یگان سرلوحه نیز او را باز نشر کردم. فکر نظر مردم خواستم فهمم چی دارد. تقریبا یک نیم سال پیشترک عیناً در همین مسئله من صحبت کرده بودم که مثال میگیریم ابو علی ابن سینا در دولت قرخانی ها هست. اون تاریخ دروغ است برای شما نوشته دادگی و ملت او سعودی است، یعنی که فارس نیست. یعنی سعودی جدا هست، فارس جدا هست و گیم ایران و توران، یعنی مسئله ها، منطقه ها، یعنی با یک زبان فارسی بدن گپ زدن این معنای فارس بودن یک انسان نداره. الان گفتم که مثال بسیار انسانایی است با فارسی صحبت میکنن، خصوصا در افغانستان نیست هزاره ها نیست فارسی صحبت میکنه و خلقایی هست که با فارسی صحبت میکنن، نمیدونن خلقی خودشونه. این مسئله ها را ما آوردگی بدم یا که بگیم که خودی در حدود آسیای میانه ای طرف هم مثال گیریم بسیار ترکی صحبت کردن رفتن که اونا زبانشون سعودی بدن. این معنای را نداره که او ترکی ها نیست گپ میزدگی، ترکی گپ میزدگی ها اونا ترک باشن، البته که اونا سعودی ها هستن. یعنی همین مسئله های بگیم که باید ما اپریدیلیت، یعنی که مطمئنی درباره گفتن یک چیز یا بر وقت کشیدن یک چیز باید یک اندیشه، نظر و مطمئن باشیم که چی هست. یعنی هر کسی که ما خپیدیم او را باید نکشیم بیاریم بگیم که ای نه تمام نوی ای تاجیک است، این فارس است. همین مسئله را من گفتنده بگیم که بسیار مردم در زیر کامنت برای من تحقیر و دشنام و نه مادر موند و نه خواهر موند و نه زن موند و نه کودک موند و بسیار بگیم تاریخ دانا زیاد برآمدن که گویا که بسیار تاریخ میدونن. من یک آدم نادان هوایی گپ میزنم. خلاص همین طرز بگیم که بسیار یک حالتهای تحقیر دشنام ها دیگر کنار نداشت. عیناً به نزدیکی یک نوار همون دیده ماندم که اگر اشتباه نکنم همون برنده بی بی سی است، بی بی سی افغانستان فارسی. جوانی خیلی باسواد است و البته من میدونم که یعنی و بیشتر میخونن، بیشتر معلومات دارن، بیشتر اینفرماسیون ها دارن. و همون جوان در یکی از برنامه های کتابخوان که او امروزی دراز درباره گویا که قدر عالم است، قدر کتاب میخونه، پشتی همون اکران خودش استودیاش هم از کتاب ها پر کردگی، دایم و در دست کتاب گرفته، نمیدونم نالش و گریه و درباره علم و ادب و فرهنگ و تمدن و کی بدن خودش تلقین میکرد میومد. در پیش همون انسان سخن کردن گپ دهنش روی نشد. سبب چی بود که او گپ زدن نتونست؟ یعنی چط که یس نفهموند که هیچ که یعنی شما خصوصا حقی ندارین آن یا این بزرگا را تاجیک بده گفتند.
یعنی این حقا نداریم. خب همین خیلی خشرو فهمون از تاریخ، از مدنیت، از فرهنگ و از زبان. من فکر کردم که حاضر زیر کامنت که خیلی دشنام زیاد است، باور که یک دانه دشنام نمیابی، یک دانه دشنام نمیابی. میدونین برای چی؟ این همین مردم ما یک عادت داره، اگر بدونه که زورش میرسه بعد بالای او زوری میکنه، بعد بالای بقگی میکنه، بعد بالای تلپروی میکنه، بدونن که اگر که یعنی جوابی دندان شکن. همچنان به نزدیکی باز یک جوانی بگیم یوشی کرد از یک طرف، از یک طرف دیگر او زن او را نمیدونم در کدام حالت آورد، این نامعلوم است. و او دشنام کرد، گفت من فلان کدگی هستم، من توجیکیتم، ازبکیتم، قرغزیتم، همشه. یعنی او را توی درجه رو آورد که یکی ابورا چند ملت اخورت کرد. یعنی این سخنی بود، یک سخن گفت رفت، هیچ گپ نداره. یک از ما سر تو بگه خیلی همین بگیم که اطراف خودمون نه آتا میمونه نه آچه میمونه، همه چیمون اخورت میکنه. خب یک اخورت کرد، هیچ گپ نیست. گفت خب تو توجیک هستی، تو ناموس داری، ناموس در کرد، برای قطیش بیشی بگو برادر عزیز همین چیز اشتباه است، قربانی چشمات نکه بچه کک نیکک. ما مثال هم وطنیم اگر هم زبان هم نباشیم. من میفهمم چی گپ شید در اینجا، چی حالت شید، چی بطی خیل غضبی شیدی که یکی ابرا مرا خورد کردی. مثال همون سیتواسیه را بیا در پیش کامera بیشی بگو همین خیل شید، من منظرت میخوام، همین خیل برام نه او را تلپوای رفتن، ولی هیچ گپ نه، با نام بقها زدن بیچاره را مایب، نه دندون و نه دهن نه گوش و نه چشم، همه را زدن، او را مایب کردن، گویا که اینا حمایتگر هستند. خب اگر شما حمایتگر جوانی توجیک در دهنش میشتن، بلبل رزینی را دادن سست کرد، در پیشت است در روسیه، دوخ داری نمیره پیش او، غیرت داری، برای میدونی که او میدونه چی کارت کنه. یعنی تو حمایتگر نیستی. انسانی حمایتگر، انسانی که حمایتگر است، او اول عقلانه حمایت میکنه، مکسیمال همون کوشش میکنه تا اون عقلانه حمایت کنه. وقتی که اگر قوه که لازم شید، او دیگه تو مردنش قوهش استفاده میکنه. یعنی این چیزی بود که او گرفتن در دهنش میشتن و بلبل رزینی را دادن که بگیم سست کرد. خب اونا بدونی جنین ملتی تو، اگر که تو ناموس میداشتی ای جانت میگذشتی و میرفتی بگیم که ملت تا حمایه میکردی، یکی تو نیستی کرده. نه، سر کی آمدی زوری؟ سر یک غریب، یک کارگر، یک بیچاره مهاجر. خب و همه زندگی سیر شدگی از دیگر همون بعضا عصبات ویران میشه و بعضی گپی خبه میگو. یکی این مالی که در عصبی از چیزی که از گپت میبروید دهنی که او یک عصبی است، او یک عصب است. خب کنی همون زنک، چرا همون زنک نشان ندادین که مسئله چی بود؟ زنک باید گپ زنه که مسئله چی بود که اترا قرات کرد. خب چیکار کردی رات؟ ما میبینیم هزار نمین تاکسی ها و دیگر خیلی در دوشنبه نیست، خیلی دیگر هم نیست. خب ما به نزدیکی هم در دوشنبه در تاکسی یک نوار دیدیم، بگیم زنک میگرده میگه که من در دهن فلان همت فلان میکنم. این همت گفتنی کی را در نظر داره؟ میدونی برای چی او زنک قدر او ورینی گفتیست بود؟ برای که او تاکسیست لقای بچه بود. خب میدونیش که او تاکسیست نمیزنش، هیچ نمیگه. یعنی شما فقط بالای همین بگیم همین یک دیگری تو همین خدا تو که جای ده خنک زدگی کسلی بیمار بیچاره باشه بالای همودا زوره، همین قدر زوری داره. ولی من نوار کنم
زیر کومنت ال تاجیکستان بیا موترا کون تپوس میکنیم موترا کلتا میگیریم موترا نتاری میکنیم. اومد در داخل تاجیکستان در دوشنبه در استودیوی کتابخانه نخ گفتن نتونست با نوشته که هسته یگان عالم همین جواب بده نیست. تو دا جواب میداد اگه عالم وجود نداره. میدونیم برای چی؟ برای که اوی انسان اصلا گفت دیگر با دروغ ها او را پوشیده نمیشه، ساخته و بافته نمیشه. و گفت 1993 سال میتونی که تاریخ تا شروع کنی، تاریخ تاجیک. یعنی از دیگه این طرفاش بگیم که حساب کتاب نکن. یعنی دعوایی که با عجیبیش هست که احمقانه است گفت این گپایی که شما میزنید که فلان از ما و دیگر از ما، این احمقانه است. یعنی آدم سالم این گپا را نمیگه. یک تا کامنتی که اگراز عقارت یا زوری یا نمیدونم یک دونه کامنت نمیابی. همه تاریخ دانو پول روز لب زدن. اما بیچاره جوانایی که بگیم نمیدونن تاریخ چی است، من شما دا 100 بارها گفتم که این داملا جانف، این دلاور کاکول و آن رحیم مصفی شما و غیره ها، اینا خطیه اگر سواد هم داشته باشن تاریخ بدونن هم، یعنی چشم میپوشن و برای شما از تاریخ باز هم تاریخ های دروغ میسازن تا آن که عاقبت همین مسئله شما همین بگیم و فاشیسم میخیزونن. و فاشیسم میدونه نمیره همین اروس ها کی با فاشیسم آورد؟ اینمی تاریخ دروغ، تاریخ ساخته، تاریخ بافته که دنیا را ما حمایت میکردیم، ما دنیا را ایتا میکردیم، ما دنیا را اوتا میکردیم. دروغ میگن اروس ها، دروغ میگن. اروس ها 19 عصر ده، عصر 19 ده قدرت پیدا کردن. تا 19 عصر در نمی ترکایی که بگیم نمی کچونی میگن کو دولیا میسپاریدن، تعظیم میکردن شاهشان اومدن، هیچ قدرتی نداشتن، هیچ قدرتی نداشت. تو نمی 18 19 عصر 19 عصر ده اینا قدرت یافتن. 18 را آخراش تا آخرای 18 اینا قدرت نداشتن. اینا بدن دولت لیکن نمیرن که ما ورنم تاجیکستان وری دولت بدن که زوی سیمه 4 طرفش بدن. اینو بعداً قدرت داشتن. اینم باشه کمکی بگیم گرمانیا بود، کمکی انگلیا بود، کمکی فرانسیا بود که این در این موبایل باید یک قدرتی بسازن. برای چی؟ برای که بسیار کچیوی ابرز حیاتایی که اینا داشتن این مردم ترکا تا ویزانتیا آمدن، عثمانی های ترکایی طرف اینو خید کردن که تمامی ترکا میآیند دلشی اینا قدرت میگیرن، اومدن میگیرن و درون اینا را برای جزیر کردن اروس ساختن در اونجا. این چیزایی است که شما باور کنین، حالا بسیار چیزایی است که شما درک کردن نمیتونید. و امروز انمون بگیم را مثل رحیم مصف، مثل نمی داملا جانوف، مثل دلاور کاکل، اینمی انسان ها دروغ شیطانی نمیدونم و همسایه دولتتون هم خیلی است بر بدگیتون هر تون اکاو داره، هر دد اکاو داره. حسن حسینی نه پروسته، یعنی هر دد حسن حسینی و قایل شناخت شما را اروسا ساختن. آخه نامی که به شما دادن اروسا دادن. تا این زمان نه نام شما نه نام دیگری همچون ملت یا همچون دولت وجود نداشت. او فرق نداره بابایت علی بود، ولی بود، نمیدونم قلق بود یا که دیگر بود، نامی تو وجود نداشت. همین نام ایرا قایل شب برو هیچ گپ نداره. اما نه گفتن نمیتونه یک قند شب زنه. برای چی؟ برای که گپی حق است. گپی دروغ عاقبت شما را با فاشیسم میاره. من گفتگی هستم که برادر عاقبت این نفرت سازی که اونمو داملا جانف بگیم همچه یک عالم گفتم بیا قطیمه صحبت که دوخ داره بیا یعنی قطیمه صحبت کنه، در تمام این همو گپای گفتگیش جواب دادن نمیتونه. یک دونه گپشته جواب دادن نمیتونه. اسناد چه میکشم میارم یک دونه جواب بده برای من نمیتونه جواب داده. این است اصل میدونه نمیره. برای همو دوستای عزیزم
اگر که شما آینده میخواهین، ما و شما آینده میخواهیم، ما و شما باید به اصل برگردیم. حقیقت تلخ هم باشه حقیقت است، تلخ هم باشه حقیقت است. خب امروزه دواگری که بگیم در خدی تاجیکستان دوا از فارسیت میکردگی، اینا کلگیش فارس نیستن، کلگیش اینا ریشه فارس نیست، اینا از گوناگون ریشه ها هستند، یعنی زبارنی است. از آن جمله همسایه دولتتون هر دی دولت زبارنی بگیم نرادا هستند. برای همین اگر چه ببین یک خیل است، داجی بگیم که گویش های امروزه بگیم هر دی دولتی که داریم فرق نمیکنه، یک کلمه را چپانه میگه، یک کلمه را راستانه میگه. خلاص عادی ترین چیز دکان گوشت تاجیکی، گوشت دکانه ازبکی، فقط یک کلمه را تعلیش میکنی میشه ازبکی، یک کلمه را تشبیه تاجیکی میشه. همین چیزا بگیم که درست درک کنین. من 100 تنه 1000 کلمه میارم که فقط پیش در قفا بمون میشه ازبکی، قفاش در پیش بمون میشه تاجیکی، یک تنه. برای که من در هر دی زبان خوب بلد هستم و هر دی زبان پرفکت بگیم میدونم جمله ها را، و من میتونم که ده ها و صدها جمله ها را بیارم پیشاتون که همین یک کلمه هست که از قفاش میمونی میشه با زبان شما، این ستابوتی میشه با زبان او. خلاص هیچ دیگر بگیم که لازم نیست. برای همین در آسیای میانه همین دو تا دولتی هست که وابشه نمیدونن خیچون چیکار کنن. اینمی کدو میره ببینه کو باباموز یا باباها ما گفته رفته ایستادن، ای بچه این تحقیر به حق ماماتون میشه و کی بابای زیاد قبول میکنین. ایران بدونین یک نسل بقبیم بگیم ما از همین نسل هستیم. خلاص ولی من براتون گفتم که مردم سمرقند، بخارا و سوغدی امروزه ما اینا فارس نیستن، اینا سوغدی هستن. اینا فقط اسنادش هست که اینا فارس نیست. بعد از آمدن عرب اینا را خصوصا بگیم که در دوره سامانی اینا را فارس کردن. چقدر بالای سر اینا قتل کشتار آمدگی است. ولی انا ورا ببینید چقدر اینا بگیم که بردگی هستن، فروختگی، غلام کردگی هستن. ولی ورا ببینید شما بعد میفهمین که چی به اینا بیچاره فارس شدن، یعنی زبان فارسی را به کلا گرفتن. یعنی این از خرسندی بود؟ نه، از مجبوری بود. اگر اینا بخیزن بگن که برادر من فارس نیستم و این حق دارن، بعد میخیزن نمیدونم تیا خودتو نمیگیرین حقارت دشنامه تو چیکو کدستی چی بات تو فارس نمیگوی، ترا صدقه نانی فارس کنه، صدقه آبی فارس کنه، آبی تاجیکستان کنه، تو ای تاجیکستان آب قرض داری، ای تاجیکستان نان قرض داری، نمی ای تاجیکستان تو هوا قرض داری، تو خوردی نانی تاجیکستان خوردی آبی تاجیکستان تر میکنین. بعد اسناد قطعی گپ بزنیم. اسناد برادری عزیز، ای بگیم که جنسکای تنها و آو خوردی و نان خوردی نه برادری عزیز، مرحمت اینه هست. من میتونم بیارم حجیتی را که تا کدام زمان زبان سوغدی، الفابتی سوغدی بگیم که فعالیت میکرد در منطقه ها. گرچند بعد اسماعیل سامانی تا عصرهای 13 12 13 14 را زبان سوغدی و الفابتی سوغدی حرکت میکرد، نه که رشد کردن نتونست، از بس که دیگر حتی که زبان هایی که وجود داشتن بگیم از آن جمله زبان قلغی یا رونی ترکی یا خودی زبان سوغدی که یکی از زبان های بالاترین خط نوشتجاتی که چین دیگر امپراتورها از آن جمله ترکا از این الفابت های دولتداری میکردن، این از بین رفت. برای توجه عرب بالای این الفابت بود که الفابت عربی بود، اما با همون گویش سوغدی. امروزه ما نوشتن کریلیکی قطعی گویش تاجیکی می نویسیم، عیناً همین خیل بود. این الفابتی عربی است که بالای سر مردم آوردن تحمیل کردن، مردم مجبور شد. یعنی پل پروگرام همین بود که باید این الفابت و مقصدشون همین بود که بعد از یاد گرفتن این الفابت ها، یعنی خوانش این چیزا،
خوندن قرآن به مردم آسان میشود. شرس دیگر این переход میخونن، بعد بگیم که استوستا همچنان بوی الفابet زبان ایران از بین برده بودن. یا امروزه دولت‌های عربی که ما داریم مثال میبینیم، اینا همه اینا عرب نیستن. راست میگم برادر، راست میگم. قطعا کار میکردگی است. ملتش بربر است، ملتش زبانش بربری است. الان گپ میزنن، با بربری گپ میزنن، اما اینا را نیز آوردن عرب کردن زبانشون. یا که بگیم که دولت‌های بگیم امروزه یگیپت که ما میبینیم عربی گپ میزنن، شما چی فکر میکنید اینا عربی گپ میزدن؟ نه، اینا هم زبانهای خودشون داره، دیگران هم زبانهای خودشون داره، اما اینا را آوردن زبان عربی کردن. ژنتیکی یا دیگر انسان ها هستن. یعنی زبان عربی شدن معنای را نداره او عرب است، یا که زبان فارسی شدن این معنای را نداره که او فارس است. همه چیزا را وقتی که ما درست درک کردن نمیتونیم و درست برای مردم رساندن نمیتونیم که این مردم مثال این انسان خب اینه ای است، این انسان بگیم که اصلا زبانی فارسی است، هیچ کی را بگیم سپور نمیکنه، هیچ که قطعی بگیم که کشتل به کشتل نمیکنه، هیچ که قطعی بگیم یگون گپی زیادی نمیزنه، بله زبانش فارسی است. خب امروز من هم دارم با زبان فارسی صحبت میکنم، قطعی شما یعنی هیچ مشکلی نداره، اما ژنتیک ما خلق است، ما را بگیم که ایواز کردن نمیتونم، سبب که من خلق هستم. ژنتیک ما یعنی این چیزو را بگیم که مردم ما پروست همون ژنتیک را از زبان جدا کردن نمیتونن. هر کسی که نمیدونم گپ زد، سعودی ها امروز فارسی گپ میزنن، این معنی را نداره سعودی ها ژنتیکی بگیم فارس یا که رب با تاجیک داره. سعودی ها ژنتیکی اینا سعودی ها هستن. زمانی ایران و توران بخونه، حالی بالای همه هم بحث است که او ایران شاه را یک بچهش بود دیگرش بود، فرق نداره اینو کی بدن. زمین ایران زمین و توران زمین بود. این توران زمین از سعودی ها بود. او میفالوگی است، بچهش بده، سه بچهش بده، چهار بچهش بده. حاضر هم بگیریم اگر او شب قلقا خطی گپ زدم، یک گروه خطی از افغانستان میگه که حضرت نه چهار بچه داشت، یکی از بچهش نامش قلق بود. از کجا این میفالوگی را میگیره؟ یکی نه میفالوگی قطعی رفته ایستادن. حضرت نه های بچهش قلق نام داشته است، از نام همون قلق آمده ایستاده است. نه که اصلی چیز نادرست است. من برای چی میگم تاریخ پروفесіонالی داره و بگیم که تاریخ ناسیونالی داره. ناسیونالی نم خیلی میفالوگی هست. پروفесіонالی از چی است؟ پروفесіонالی در آرخئولوژی میروه، در ژنتیک میروه، در لینگویستیک میروه، در همه این چیزا بگیم که بحث میشوه، میکوان، میآموزن، لابراتوری ها کار میکنن، همه اوچانی ها کار میکنن. یک انسان این منطقه را مثال انالیز میکنن، میبروین، از همونجا خلاصه براری میکنن. یا نمیدونم یک گرگ بوده است و گرگ آمده است، این میفالوگی هست. یک گلک گم میشوه، او گرگ و گلک کلان میکنه، او گلک قطعی و نمیدونم گرگو کلان میشوه. موگلی را نقل کردیسته کراچی. بعد همونجا میگن که اونمو قلق پیدا میشوه. از کجا گرفته ایستادی؟ عادی ترین نام پیدایش قلق هم چotka ясно معین است. مثال میگیریم کی است، کدام زمان بود، چی به یورا قارلق گفتن، قارلق. اینا بیشتر همون گوسفند و همون مال و حالی که داشتن بیشتر همون جایهای بگیم همون هر جای در برف آوشیدن میگیریم، یا همون جا در رفتن مال میچروندن، همون زندگی میکردن. دائما بگیم طرفای خنکی دبدن، یا را گفتن همون طرفای همون برفا میگشتگی آدمو، یعنی قارلقا، یعنی طرفای برفی در میگشتگی انسانو آدمو. خلاص این بعدا اومد بگیم که به یک نامی ملت تبدیل شد. به هر حال این نام ما زویوت کردیم، اجدادان ما نام قرلق زویوت کردن، قرلق کردن. نه مثل دیگر آوری که عروس آمده با تو فلانی نوشته داده باشه، دوای بگیرین کتاب بنویسین، اینا فلان، اینا فلان، اینا کگبه، اینا کابینت، اینا اجازت، اینا بالاتون میسته، دوای کتاب می نویسین.
ما براتون تاریخ نو میسازیم تمام. تو را بگی فلانی دا پیوست که، دیگری را بگی فلانی دا پیوست که، فلان بگی فلانی دا پیوست که. یعنی خرشیدگی نیست، ذاتای نام ویوت کردگی آوردگی است. برای همین دوستای عزیزم، همین مسئله هایی که میویند، همون جوانی را که رفتین زدین، اگر شما مردک میبودین روی خطون نشان میدونین کیین شما حمایتگر این بگیم نامی تاجیک یا نمیدونم تاجیکستانی که رفتین یک تاجیکستانی خطونه برای یک کلمه قدر زدین. اگر شما اوخه مردک بودین نمیرفتین که اونا عروسی که اونا خونش هم معلوم است، جاش هم معلوم است، زندگیش هم معلوم است، الان هم داره معلوم گشته ایستاده است. پاپرویت که برای چی با دادانی تاجیک کری ریزینی تقیدی، چی با دادانش میشتی، چی با تای میزگ آبوزی دروندی او را. خب برای که گپ زد حمایت که حمایت که مرحمت ما بینیم. یعنی این ضعیفی تبد که فقط از خود پایان آدم گفتی که کی را ما زده میتونم برام بلوش دوری کنم. این نامردی است، این مردی نیست. اگر تو قدر غرور مرد بناموس میبدی پروستا میشنوندی قدش گپ میزدی میگفتی برادر عزیز اشتباه نکن. اگر گرچند دیگه زبانم باشید یا نمیدونم دیگه ملت هم باشید، امروز ما از یک دولتیم، همین کلمه اشتباه است. خب تو او را حمایش میکردی که باز دیگر انسان اومده او را نکزد نکنه برای گپی گفتگیش که دیگران را محقارت کرده بود و تو باید او زنک می آوردی، ایره می آوردی، میشنوندی، شاهد می آوردی و اصل قضیه را می بروردی و کی بود و چی بود. و یکی دیگه در ویدیو کرده اما آدرس شابته ما میریم میدونیم خودمون چیکار کردن چیکار کرده میتونی. اونا بی بی سی اومد در همون جاد گفت که تو دوایی از این و از اون کردن نداری، تو هیچ کی هستی. خب از این دیگه زیاد گپ نمیشه. احمقی است گفت. امام علی رحمان هم در پیش پرزیدنت ایران ای از ما میگیم، ایرانی ها میگه از ما هست، ای از ما هست. جواب شونام ژورنالیست داد گفت احمقی است. مرحمت او را میره میزنین با این گپش، او را میره میکشنش، او را هم لیس میبرین تهدید میکنین. همین خیلی کردنی هستی. این ایجار کار فرموندن در کار میفهمین. او تری نیست که کدامی در زورت برسه برای بلاش زوری کنی، کدامی در زورت نرسه او را برات بگویو نمیدونم مروز کی می نشی براتی گفته بگیم که نه گفته نتونی. او اونیژنی که او کرد در اکران مونده، همون بلبلی رزینی را در دهنش تقیده ما فلان که در دهناش میشته تای میزک دا آوازی درون ایتر ازدواج سکو چینگیز خان نکرده بود. حالی هم نامی چینگیز خان در یادتون است که چینگیز خان ازدواج سره بگیم این همود رفتار نکرده بود. چینگیز خان میه شمشیرش میزد میگذشت میرفت. میتونی برای حمایت کنی، میتونی امورا برای نکزت کنی، نمیتونی. پس چرا تو میره یک غریبی که بگیم زور میده، یک غریبی بیچاره پیچه پز بود نمیدونم کار کردیست، یک بالای عصبی دا گفتم من رفتی او را او نمود زدیش. برای چی زدی او را؟ این مردی تو بود؟ این غروری تو بود؟ این ناموسی تو بود؟ نه، این نامردی تو بود. این غرور نبود. این پروستا خانشیر میدان غریبی تو بود که میدونی که اونم از تاجیکستان از هیچ که صاحب نداره، میره میزنیش تلپشیده یکی اونا را میدونی که صاحب داره، رزینی را هم بلبل دادانش میتقه دادانش میمیزه در میزکش آوازی میدرونه. حتی یک نوار کرده نمیتونی، حتی نخ گفته نمیتونی. اینه ای از ضعیفیت. من در اینجا مردانگی ترا ندیدم. من ترا نرم میگفتم در حالتی که پروستا میرفتی میگیرشتی همو اپت همی آوردی، همو اپایی که نوار کرده گیره میشنوندی چی مسئله شید پروستا حل میکردی همین مسئله را و میگفتی هم خیلی اشتباه شد، خیلی عذر از همه عذر همیشه. نه که من 100% باوری دارم که پرووکاسیون شد در اینجا. یعنی از طرف همون زنک، از طرف همون دختر 100% پرووکاسیون شد. ما هزارهای تر پرووکاسیون را در داخل تاجیکستان میبینیم، ولی بیرونش بیشتر. یعنی تاکسی را نوار کردن، بازار را نوار کردن، نمیدونم دیگر را نوار کردن،
шаттогӣ кардан, ҳақорат кардан, яъне ин чизое буд. оё ҳамун занак ҳақоратҳои худшам монд дар ҳамуҷа? Не. чӣ маҷбур кард ки як ҷавон бихеза инқадар ғазабӣ шида ҳақорат кунад? яъне ҷои расидагиш дар ин занак расид. аммо чаро провокатор бигем ки ҷавоб надод дар гапаш, не ки рафтем ҷавона незашто талпавой задем. сабаб чӣ буд? ин мардонагӣ буд? Не, ин номардӣ буд. мард аввал выяснят мекунад, баъд аз о бигем ки наказат мекунад. тарине ки просто бирай бидизди ай корхона биромадест ай бегаива файродиш кунӣ, дурӯғ бигӯӣ мошинда бишинонӣ бари лесда, баъд талпавой бизаниш, ва камерара мони хита нишон натива, камерара ура сёмка кунӣ, гӯё ки ту зурӣ, ту наказат кардӣ, ӯ бахшиш пурсидааст. не, ин мардонагӣ набуд, ин номардӣ буд. кадом мегем ин кора карда буд? номард буден, номужик буден, агар дастоини бошем бирен уруса. ҳамин хел кунем, баъд ба мегӯм ки гап нест. ҳамун урусе ки бигем булбули резинира дар даҳанаш тиқид, мишт дар даҳанаш, мезакша хӯронд ва тори сараш мишт овозӣ кард ба мезак, марҳамат бирав, намра ба мегӯм ки бале, ту ор доштӣ, номус доштӣ, рафтӣ наказат кардӣ. фаҳмидӣ? яъне ин ғурур нест, ин номардист. вақте ки агар як ҳамватанат иштибоҳ мекунад, як гапи қабеҳ мега, як чӣ мезана, хоб аввал ки ҳамун занак чаро ин ҳамин видеоро бировард? барои чӣ бировард? савол. барои чӣ бировард? яъне ӯ занакам фаҳмид ки ӯ ҷавон тоҷик нест. хоб ӯ ҷавон тоҷик нест. хеле занои ҳамин духтарои тоҷики мо я одати безебе доранд, агар бидонанд ки ҳамин лақай аст, қалиқ аст ё ба як миллати дигар мансуб аст, бисёр боло шатогӣ мекунанд, ҷағвағ мекунанд. ман ин чиза ман худам дар шукурай худам 10 боро дар Тоҷикистон ин чиза эҳсос кардагӣ ҳастам. ҳамин та медонистанд ки агар ягон масъалаи чида, агар ки ягон чӣ шавад ки бидонанд ки ман тоҷик нестам, бовар кунед ки 10 нафар 20 нафара болои ман шатогӣ мекарданд, провокатсия мекарданд, то ки чӣ кор кунанд? як узбек ё намедонам як қалиқ зурӣ дорад дар тоҷико. тоҷико қалиқоро бибинед, зурӣ мекунад балои сари ма. яъне хеле шатогиро ман худам дидагӣ ҳастам, вале дур намерем. барои ҳамон ҳамватанои азиз, дар оянда агар ки хоҳем дӯстӣ, бародарӣ ва ғайраҳо байни миллатҳои дар Тоҷикистон зиндагӣ мекардагӣ ва байни мо як Тоҷикистон битонем бисозем, Тоҷикистон бисозем. ӯ фарқ надорад, Ҳиндустон аст номаш, Покистон аст, Афғонистон аст. мо агар ӯ сарзамина обод бисозем, ки имрӯз номаш Тоҷикистон аст, ҳамин ном агар обод бисозем, тоҷиксозиву тоҷикбозитона як тараф кунем ва утари намедонам мо гаренему, мо зурему, мо ҳамаи ёра, не, ин чизо нест. фақат дӯстӣ метавона ояндара бисоза. агар дӯстӣ набоша, наметавонен оянда сохта. оянда вой дод ҳол мешавад. барои ҳамон ин хел масъалаҳо мешавад. агар ҳамон ба дигар миллат мансуб боша, ҳамонро калонша биёвен, ҳамонро як аз минтақаи ҳамон аз ӯ калонтар мардака биёвен, бишинен хатиш, бигин ака ҳамин инсон, ҳамин ҷавон иштибоҳ кардааст, камкам ҳамин ҷавона бугӯ, мо худомон то кай дар пеши мардумо худомона шарманда кунем. ҳозир ду та навори шармандагӣ дорем. яке ӯ занак ҷағвақ дар осмон ӯ ҳақорат кард, дуюме ки иша рафтен талпавой задем, шерои нар мега бу. куҷои шумо нар аст? ҳамин аҳволи шумо карден, ин кори нар аст? кори нар нест. ман инра кори нар гуфта наметавонам. фаҳмидем? инра як тараф монем, ҷамъбаст кунем. мардак бошен, агар бирен ҳамун занака биёрен, ҳамин бачаро биёрен, бишинонен, асли қазияро бигирен, бифаҳмен чӣ гап шида буд. ва нар бошен, агар бахшиш пурсен, шумоам аз кори кардагитон. ӯ кӯяд даҳан қатӣ кард ва онав уруса бирен, наказат кунен. агар духтон бираса, албатта ки дух дар уҷа расид намераса, яъне ира хитонам прекрасно гуфти урусон медонем. барои ҳамон дигар ин коротона такрор накунен, хубтар мешавад. мегӯянд ку мард ҳамон марде аст ки иштибоҳша ба гардан мегирад. ҳадди ақал намиҷаш мардӣ мешавад ки
یعنی ما کردیم همین کارا اشتباه بود، رفته در پیشش عذر خواسته. مثلا ما هم سر غضب شدیم، ما هم مسئله رو نفهمیدیم، همین مسئله را برین مردانوار اشتباه بخوایم، عذر بخوایم و اونها نوار کردگی پروокатор دیگر او را هم فایرات کنین بشنونین در اونجا. آدرس رابطه جوان نروی شیروی نروی تاجیک میدونه خودش چیکار کنه، اونا رو هم بشنونه یا بار دیگه اونا پروокатор هم بشنونه بگین که این کارت نادرست بود. خب قضیه را نفهمیده حرکتاتو نادرست بود، یعنی یک طرف موندیم و طرف دیگر باز برمیگردیم در تاریخ خودمون. هموطنوی عزیزم با مثل ملاجون دوملاجونов با مثل بگیم که دلوار کوکول با مثل رحیم ماسف با مثل این انسان ها بگیم که این نمود زکاسنوی انسان ها زیاد میشوند که شما را از همون نادانی خودتون بیشتر در تاریخ فهمتون میکنه. امروز زمانی تکنولوژی، زمانی بگیم که همین زمانی است که تلفن دست شما بیبلیوتک است. باور کنیم بیبلیوتک است که اون حجتایی را که دسترس میکنید برای او حجتا مثال گیریم یک چند سال پیشو بگیم 30 سال 40 سال یا 50 سال پیشو برای او حجتا آدما پرواز میکردن مسکو میرفتن، پرواز میکردن اروپا، اجازت میگرفتن که تو که او حجت بخون. امروز او حجت در تلفناتون است، فقط درست گفتن، درست ارخیوا را گفتن، یعنی ارخیو دنیا در تلفنتون است. حاجت با ملاجان و حاجت با دلوار کوکل و حاجت با رحیم ماسف نیست. رحیم ماسف بعد مردن همون نوار شموندن که شیشتگی ترکا اول یک دیگر را میدیدن میگفتن کاکش دروی واشی برانی میگفتن، همون را بعد مردنش موندن. یعنی این کریسانوت است. میدونین برای چی؟ برای که یک طرف میشینه و کریسانوت گپ میزنه میگریزه، میفهمی رنگ هم قیان این طرف خیرس است، قیانه که خیرس مطرف فلان میکنه میگریزه کو این کریسانوت است. یک طرفه تاریخ صحبتش کریس است، یعنی که از آن جمله دوملاجونov و دیگه تاریخ میدونین چی میشه؟ تاریخ بحث میشه. اگر که من تنقید کردنی هستم یا نمیدونم من یک چیزی را گفتنی هستم، من میگم که بیو پروتیفی من بیو اینم دوملاجونov بیو اثبات کنیم خلاص. یعنی چیزی را که تو گفتی من میگم دروغ است، من میگم بیو اثبات کنیم. من نمیگم که ای طرف شیشته ای دروغ میگه گفته نمیگریزم، من میگم بیو اثبات کنیم خلاص. بیو اسنادش قطعی اثبات کنیم تو دروغ گفتی. майра мегум ман мепартом открытия визифа барои чи барое ки ман дорам ҳуҷҷатша медонам источникша ки дурӯғ гуфта истодааст. мефаҳмед амира ав масафи дигарову имрӯза ҳадда ҳаракати милоҷоноват ино криса ҳастанд. хафа нашед гарчанд профессор бошанд, профессор ё инсоне ки дар телевизор интервю додани дигар чиз аст, аммо бигем ки просто ду кас шишта гап задан не ки بگیم که مرد باید در سخنش جواب بده. وقتی مقابلش آدم اومد بگه که بچه تو دروغ گفتی، تو از کجا گرفتی گپا؟ باید مرد ببره بگه که برادر ما تیار هستم قطعی تو صحبت کنم، ما اسنادم دارم، خب ما اسناد دارم گپ زنم. اما گریختن این کریس است. کریسا کی میگریزه آمد اونم بچه اونم جوان از بی بی سی اومد ششت چotka ясно фаҳмонд нах гуфта наметавонад. имрӯза намеха гап задаги милоҷонот, намеха гап задаги диловари кокулот, намеха гап задагиаш якташ нах гуфта наметавонад. медонем барои чӣ? барое ки ту варианти крисада гузашта. значит гапҳои гуфтагишонда ҷавоб дода наметавонад. ин қадар мардума травит кардан, ин қадар мардума бигем тов додан, имрӯз ҷавоб дода наметавонанд дар гапҳошон. ҳамун китобхоне ки дар дасташ китобуро мегирад дувои садош дар осмон буд, намедонам ана итакадан ана утакадан як кас дига бошад ду кас бишинан ҳамдард бошад, ҳамдардӣ кина ба ӯ. фақат иша дурӯғ қати пирра кина, дурӯғи иша иш пирра кина, дурӯғи иша иш пирра кина. ӯ қати ҳамун домилоҷонов ҳардаш бисёр сафпадат мекардан, зур буда гап зада натунист дар пешаш. ин давои шумо ахмақист гуфт. халос марҳамат ки гап зад.
не ки мара миллион ҳақорат кардагио ҳамон бигем ҷавоное ки ҳастанд аз нодонӣ ҳастанд. хай бечораон ҳамон домлоҷонов, раҳим масофу дигароро ки мебинанд ҳамин хел бигем чӣ мешаванд, хиёл мекунанд ки ман тӯҳмат карда истодам. турк ту моро ҷудо мекунӣ, байни мо душманим дорӣ ту. Не, ман байни ҳеҷ ка душманӣ надорам. ман тира ба ҳамон будагит эҳтирому эътироф дорам ва дуруғота қабул надорам, шайтониҳота қабул надорам. халос, ман ҳақ дорам ки зидди шайтонӣ ва дуруғи ту гап занам. сабаб чӣ? Сабаб фардо насли ту, фарзанди ту мисли насли рус, фарзанди рус фашист нашаванд, нараванд. мефаҳмем? оқибат бояд бигем барои дуруғу чизо бо якдигаркишӣ накунанд мардум. мо қадимтарин миллати Самарқанд. Не, мо қадимтарин миллати Самарқанд Бухорои суғдиё ҳастанд, ки имрӯз ҳам доранд дар Самарқанду Бухоро ва суғди хидмон доранд, зиндагӣ мекунанд. вилояти суғди хидмон, мардуми Хуҷанд. ино суғдиҳо ҳастанд, ё каримнои суғдиҳо ҳастанд. қадимтарин миллати нами сарзамин, насли анамои намиҳо ҳастанд, ки имрӯз вора мо бо ном форсу бо ном тоҷик табдил додем, овардемаш. араб омад инора форс табдил дод ва дигариш рус омад ёра тоҷик табдил дод. ино на форсанд, на тоҷиканд, ино суғдиянд. забони ё замони худашда эрони шарқӣ имрӯз ҳам дора дар бигем баъзе минтақаҳои бигем ҳамун кӯҳзамин, бигем яғноб ва ғайра ҷойҳо имрӯз ҳам дора забони қадима баъзе ҳамун чиёш ҳимоя шида мондагӣ аст. хоб ино ки бигем форсӣ гап задан, ин маъноеро надорад ки ино тоҷик ҳастанд ё форс ҳастанд. хоб ина ман форсӣ гап зада истодам, маъноеро надорад ки ман форс ҳастам ё тоҷик ҳастам. ҳамин чизоро бигем бояд мо дуруст ҷобаҷо кунем. ҳар як ҳамун миллията, ҳувията, роҳията эҳтиром кунем. рангино ҳамсоятон нашинохи Чингиз бобом, Алпомуш бобом, Қарлуғо бобом, дигар бача дигар ҳеҷ ка намонд ки бобои во нашава. ин таҳқир ба момоатон мешава. ҳозир ман бигӯм ки момаи ту 50 та шу дошт, ҳозир мехезӣ мегӯй ту чӣ кор кардеси, мегӯм момаи ту бигем ки қадар мардакора чӣ хел справит кард, бигӯм мегӯй ки бача ту чӣ гуфта истоди, мара таҳқир ҳақорат мекунӣ. не ки худат ба забони худат фалони бобому дигар бобом дигар бобом дигар бобом гуфтан, ин ҳамон маъноро дорад ки ба момати қашу ихтиёр кардисти. яъне ҳамин чизоро бигем, ҳамин оқибат агар ҳамин рафтор рафтан бигира, бовар кунед ҳамин ҳар дутон ҳамсояи кишварҳо ку сари якдигаритона мехӯред. ҳамин сари якдигаритона ҳартон мехӯред, дур намеред. барои ҳамон ҳар як миллат ҳаст, ҳар як ҳувият ҳаст, ӯро эҳтиром бигузорен. халос, дӯстӣ кунен, кор кунен, қатиш бисозен, якҷоя кунен, тамаддуни ӯро эътироф кунен, тамаддуни шуморо эътироф кунанд, фарҳанги ӯро эътироф кунен, фарҳанги шуморо эътироф кунанд. халос, дигар масъала мешава ҳал. ҳеҷ ҷои бигем ҷангу ҷанҷолу задану куфтану ҳақорат кардану дуздидану зӯрӣ кардан болои надорад. фаҳмо аст? оле ҳамон як ҷавоне гуфтааст ки мо интизори олимони худмон ҳастем, ку олимони мо чӣ ҷавоб метаҳанд дар ино. олимони шумо ягон ҷавоб даво надоранд дар ин масъала. олимотон ягон ҷавоб надоранд. ира мутмаин бошем. барои ӯро ҷавоб додан чени ӯ хондан даркор аст. тариха воқеан ӯ инсонҳо тариха хуб медонанд ва пайдоиши инсонҳоро, пайдоиши забонҳоро, пайдоиши номҳоро. ва қатъи ӯ ҷавон баҳс мекардагӣ олим надорӣ дар Тоҷикистон. яъне баробар мешидагӣ олим надорӣ. ӯ ҳақиқата гуфт. чизе ки ҳаст ҳамуро гуфт. ӯ на таҳқир ба миллати тоҷик кард, ӯ на тавҳин кард, на бигем ки ягон чиз дигар кард. просто чизе ҳаст ҳамуро гуфт. тариха на зиёд карду на кам кард, ҳақша гуфт. барои ҳамн ба умед ина Домлоҷонов шен, на дигар шен ва кӯшиш кунед ҳамин чизоро абрабатват кунед. мисол мегирем ҷанге ки байни суғду байни қалғҳо шидагӣ аст. Домлоҷонов ӯро тов дода мега ки мо тоҷикора мега. бача ту тоҷик
یا که نمیدونم اما او طرف بدگی و این طرف بدگی، این چیزا وجود نداشتین. آها او زمانی که این بین سوخت و بین قلقا بود این جنگ، اینا نمیشوه که خود تا امروز تا جرت و همو جنگ کنی. من قلق هستم، مرا نسلم قلق است، نامم تا امروزه بگیم ما همین نام سخرانیت کردیم اومدیم نه که من خدمت جرت و تاریخ خدم نمیگیرم. عرب آمدن زدن، سامانی آمدن زدن و غیر آمدن زدن، دیگر آمدن زدن، خوارزم شاهی آمدن زدن قلقا را. جنگ نمیوه بالای تو کلچه و قلمه به تو سر تا سیله کنه و بگه که بیا مطرح بگیرم. نه، جنگ میکشند. جنگ که برآمدی میزنی میکشند خلاص، میکشی و میکشند. آمدن زدن. این تاریخ ما است، این افتخار ما هست. این بای دادنشم، بریدنشم، گرفتنشم همون زمان رویه خودش همین خیل بود. عصرها هر یک عصر رویه و زمان خود داره. اون زمان هم خیل بود. بعضی عصرها است برهم کشتن ماده بود میکشتن، بعضی عصرها است اسیرها را میگرفتن میفروختن، یا بعضی عصرهای است که دیگر جنگ ها بود. یعنی استیل های جنگ امروز جنگی یادر بود یک عصر پیش، و اینه عصری جدید میبینیم که این قرق همون ورتالیوت همون کوادراکوپتر میگن چی میگن شما، اون میتونه که یادر تا اونی سجاد کنه. یعنی تاکتیک های جنگ دوران ایواز میشه. نه که مثل داملا جان فتری نکنین شیشتگی ما را مغل آمده جانک ما ایره هیچ وقت نباید فیلمیش کنیم، فیلمیش نمیکنیم و مجھش کموش و نمیره بتنه بچه تا چی که گذاشته چی تو تیکال تو نیکال خونده استودی زمانی خودش بود جنگ بود تمام. سامانی تا قشقر را زدن قلقا را بردن پیش کرده کشته چیو تو قشقر کلچه داده بردن اوقات قلمه دادن بردن، نه کشته بردنش تو همو جره. هر کسی قفا میمون در جنگ هم میزدن در تای دست سامانی میکشتنش خلاص. همو جا هم نسیل بود، همو جا هم زنو را میگرفتن، دخترو را میگرفتن. همو جا او وقت بود وحشترین زمان بود، دخترو را میگرفتن تجاوز میکردن. این جنگ بود خلاص، بردم این جنگ بود. اما این همودی که تخت جرتوی او زمانو میکنی تو با خدا توف در روی تو پروست اینه ملت ناتسیست میکنی، اینه ملت فاشیست میکنی با او رفتار. این هم خیلی از دوستای عزیزم برای همو این چیزو رو داده نشین و خودتون بخونین بآموزین. اگر که گذشته ما جنگ های تاریخی باشه او را نرمال قبول کنید. این جنگ است، ما نمیتونیم که تا همون زمان تا امروز اینا دشمن های مان، اینا دشمن های مان گفته تا امروز نالش کرده گشتن. این چیز نیست. شما هم زدین، ایش هم زد، خوارزمیش هم زد، قلقش هم زد، منگولش هم زد، فارس هم زد، ایران هم زد. همه بین یک دیگرش میزدن. نرمال است. زمان معاصر خود جنگ خود تاریخ به همه چیز ساخته میشه. یعنی تاریخ ساخته شد همه چیز قطعی زدن گرفتن. امروز هم ما میبینیم جنگا مثال بین فلسطین و اسرائیل، بین اوکراین و روسیه، امروز میبینیم بین ایران و بین بگیم اسرائیل. این نرمال است. لعنتی خاینای ای نکنه نولش. تمام استراتژی تا تیار که جنگ تا تیار که نشانه تبیگی بزه تمام میدان از مرد است. میدان دیگه نولش نکنین، جالس دوید نکنین. این چیز ندرست است جالس دوید کردن در دنیا. نه راستی تمام بزنیش قضیه را بمون بگو جنگ سر شد تمام ما برآمدیم. ببین بپوش فرمات بگی بگو که ما برآمدیم در میدان تمام دیگه هر چی بود و بود. نه علی میگیم نه ولی میزنیمش دیگه، یا میزنیم یا میزنم. میفهمی؟ همین رینگ دم دکاس میبرویا گروپ های بایدودگیش نولیش کردن نمیشه که او خواهی میلاد ما را زده تری زده نامردی کده زده. نه دیگه ما نینی چیزو را بس کنیم بگذارین. یه امر شما را نمین نوید دا تینوت کده آمدن اینو. از همین چیز بیرنشین. من شما دا تفسیه میتونم که از همین چیزی نوید بیرنشین خلاص. جنگ دوستی
абед меган ку. абед аст. вақти чойхӯрӣ аст, вақти ҷанг аст. мард ҳамун чизе аст ки ҷанг задан куфтан намуҷа мемонад. халос, тамом. иши хести дастабте давай дальши задем ё задамат, тамом, гузашти чиз. намешава ӯ тариха бигирӣ, тарихи суғдам бигирӣ, жертваи тарихи суғд шавӣ, тарихи намедонам сомонирам жертвашта бошӣ, тарихи сосонирам жертвашта бошӣ, тарихи намедонам ҳайталиёна жертвашта бошӣ, тарихи ҳамаи тариха жертваш имрӯза тоҷики мо бошад. не бас бидагист чиз. бас бидагист худа дар тамоми тарихҳо жертва карда нишон додан. ҳар як таърих ҷои хича дорад ва ҳар як таърих агар ки ҳақиқатш гуфта шавад честностш, ҷанг, нанг, номус, абед, дӯстӣ. имрӯз мо дӯстем, дар як ҷо зиндагӣ дорем. агар мо хоҳем ки барои ҳамун сомонӣ чӣ кор карда имрӯз мо ӯро разбират кунем, вой бар ҳоли мо ута. ки мо хатогии сомониву хатогии ира бикунем ки дар оҷо ки кира зада, ки кира жертва карда, Чингиз омад чӣ кор карда, имрӯз бояд мо Чингиза разбиратса кунем, бишинем. вой бар ҳоли ман ута. барои ҳамо хоҳем ки ватан созем, инами хеле таърихдоное ки инами хеле бо ном профессорои ноиту шайтону худсозу худбофа бояд ҳол-нирос бартараф кардан дар кор. профессорои нар овардан дар кор аст ва конкретно бига замонаш дар наҷа мо зада будем, ҷа моро задан, тамом, ира маҳкам кард, делашав тараф бумон. таърихи мо аз намиҷа инами хел аст, тамом. имрӯз мо бояд дӯстем. агар мо хоҳем барои бобомон ҷанг кунем, ҳеҷ мушкил надорад, алонам метонем ҷанг кунем. барои ки як Чингизхон омад як ҳаста кишт, агар ҳамонро қасд шози, агар мо бояд ира баргардонем, ҳеҷ мушкил надорад, мо любое время тайёр ҳастем, ҳеҷ мушкил надорад. не ки алон мо мегӯем ки бояд мо зиндагӣ кунем. умедворам ки фаҳмидем. ва дар гапи ӯ бародаре ки аз BBC буд, хафа нашем, ростша гуфт ва ҳақша гуфт ва ҳеҷ интизори ягон олимат нашем ки метавонад ки қатъи ӯ бародар мебирояд дар масъалаи таърих суҳбат мекунад ё ответ метаҳад ё баҳс мекунад, барое ки ӯ таре ҳоли мо дар Тоҷикистон надорем. ҳоли таваллудам нашудаст шояд. хоб қатима агар маро мегуфт ки мисол лишна қалғоро мегуфт ки не ё қалғо узбекҳо ҳастанд, мегуфт агар ҳозир маро ҳамин гапа мегуфт, ма мешинондум, қатиш мекашидам, баҳста мегуфтам биё мешинем, ай таърих гап мезанем. хоб яъне ман меовардам исбот мекардам ки мо қалғем. хоб ин маъноеро надорад як гурӯҳи мо дар имрӯз ҳудуди Ӯзбекистон зиндагӣ дорад. ин маъноеро надорад ки таърихи мо таърихи ӯзбек шид. таърихи ӯзбек саршавиш худаш маълум аст, ҳамин хел аст. ё ки бигӯем ки имрӯза тоҷикҳо мегӯянд ки мо авлодҳои суғдиё ҳастем, суғдиё аз мо аст. ман ҳозир метавонам ки бишинонам, любойта доказат кунам ки не, бародари азиз, як қисмати суғдӣ дар дуруни шумо монд бо ном тоҷик шида, ин маъноеро надорад таърихи суғд таърихи шумо шид. як ҳудуди суғдии дига бигӯем ки дар ҳудуди Ӯзбекистон ҳастанд. моли ӯзбекҳо ҳам суғдлар бизду бобомуз гуфта гаштааст. ин ҳам иштибоҳ аст. яъне чаро шумо таърихҳои мардум аз худ мекунед? аз худтон бигирен, халос. ҳамин масъалаҳо аст ҳамватанои азиз. барои ҳамо ин масъалае ки шумо да гуфт, шумо хусусан ки имрӯз ҳамун сохти миллати мо ки тоҷик ҳаст, дар ин масъала ягон татон баҳс карда наметавонем ки аз фалон ҷо буда, аз фистивон ҷо буда, аз дигар ҷо буд. ин масъала қиин аст. ҳеҷ кас шуморо рад намекунад. бале, дар состави шумо аз қалғам аст, аз лақаям аст, аз қатағанам аст, аз форсам ҳаст, аз ҳиндуам аст, аз лулиям аст, аз тамоми состав вуҷуд дорад ки омада имрӯз номи тоҷик ё ки ба номи тоҷик пайдо шидагӣ миллат аст. яъне ин этнически як миллат нест. ира қабул кунед. ин этники як миллат нест.
шояд камеш бештар бошад, ками дигараш бо камтар бошад, бо ками дигараш бо дигар бошад. Аз ҳар як бигем этник ин состав вуҷуд дорад. Аз он ҷумла ҳамун ҳамсояи кишвартонам ҳама хел аст. яъне ки дар он ҷо як қавм, як генетики этникӣ вуҷуд надорад. агар шумо хоҳед тоҷики тозаша ҷидо кунед бигиред, ҳаст. шояд боша як 100,000 ё 200,000 ё 300,000 тоҷики тозаш бошад. яъне аз ин беш намебирояд. ҳамин максимум бибирояд 500,000. агар аз 500,000 як дона зиёд бибирояд тоҷики тоза, дар ин мо туф кунед, бибинед генетики қатъи тест мегзаронем, мебирорем тоҷики тозаша. генетики тест мекунем, мебирорем тоҷики тозаша. ҳеҷ ҷои спор, ҷанг, ҷанҷол, ҳақорат, дашном ин чиз надорад. просто генетикӣ мекунем, мебирорем ки чӣ қадар мо тоҷик дорем, чӣ қадар дигар генетикҳо, суғдӣ генетик дорем, қаллиқ дорем, бигем лақай дорем ва лӯлитабор дорему, пашту дорему, дигар қавмҳо, бигем ҳинду ва ғайро дар Тоҷикистон, бигем араб аз он ҷумла дар дуруни мо пир аст. яъне мо зборни халқ бо номи Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. бо номи нави тоҷикон, миллати тоҷик шида наметавонад, тоҷикон шида метавонад. давлати тоҷикон, яъне ки иҷада ҳар кас ки омад, яъне як коне ки мардум ҷамъ мешавад дар сари як ном, тоҷикон, халос. аз он ҷумла онҳо тарафаш. агар ки як чиз дигар ман бигӯм, хафа намешена. забони модарӣ мегӯем ку ин чиз нодуруст истифода мешавад, ё ки барбидагитон она тилм мегӯянд ку нодуруст ҳисоб мешавад. забони модарим, забони тоҷикӣ гуфтан нодуруст ҳисоб мешавад. барое ки у тарафдам ин тарафдаам ҳар дутонда ман ира мегӯм, тоҷик гуфтани миллат вуҷуд надошт. ин сохта шид. аз он ҷумла ҳамсояи кишваротонам узбак гуфтани миллат ё узбек гуфтани миллат вуҷуд надошт. ин номҳои сиёсӣ аст. ҳамчун тоҷик ҳам низ номи сиёсӣ аст. политический ном мегӯянд ку номи сиёсӣ аст. агар ман иро она тилм гуфтан, ин нодуруст аст. шояд кадометон она тилтон сардӣ бошад, кадоми дигартон она тилтон форсӣ бошад, кадометон дигар забони модаритон намедонам забони ҳиндугӣ бошад. не ки ҳамин номҳое ки охирон номҳои сиёсие ки давлат сохтанд, итари миллат вуҷуд надорад. ира туғрӣ қабул кунед. ин миллат вуҷуд надорад. ман фардо метавонам ки бирам хидмат узбек бинависам, барои забонам туркӣ аст, мегӯм узбек ҳастам. не ки забони модарӣ ма узбекӣ намешавад, барое ки ин нодуруст аст. ин хеле миллат вуҷуд надорад ки забони модарӣ бошад, ё тоҷик гуфтани миллат вуҷуд надорад ки ин забони модарӣ бошад. ин масъалаи сиёсӣ аст, номи сиёсӣ аст, политический ном аст. аммо забони ман модарим туркӣ шида метавонад, туркӣ қаллиғӣ, барое ки мо насли ҳамон замон ҳастем. забони ма туркӣ қаллиғӣ аст. узбекӣ шида наметавонам, мутаассифона. ё ки намедонам тоҷикӣ шида наметавонам. ин суханҳое ки мо гап мезанем имрӯз, ин суханҳои калимаи бигем чи аст, сиёсӣ аст. аммо ира мо агар модарӣ бигем, забони ма модарӣ қаллиғӣ аст. хоб туркӣ аст, асл туркӣ қаллиғӣ. наметавонад дигар номҳои наве ки бо сиёсӣ ташкил шидани номҳо. барои чӣ? барое ки ин ном генетикӣ ё намедонам номи миллат нест. номи як миллат нест. просто дар ин ном миллат сохтанд. ина биёр домуллоҷоновта инами масъалада чотка баҳс мекунам қатъиш. факт аснодош қатъӣ ки ин ном номи сиёсӣ аст, номи миллат нест. бо тоҷик гуфтани ном миллат вуҷуд надошт, я номи сиёсӣ буд, ё бо узбек гуфтани ном миллат вуҷуд надошт, ин ҳам я номи сиёсӣ буд, политический ном буд. яъне агар имрӯз забони тоҷикӣ забони модарим гуфтан, айб аст ки дар ҳолате ки номи этник нест, як номи миллат нест, ё забони она тилм ӯзбек тилм, айб аст. вообще бигем ки мо аз контроли инсонӣ ҳақиқатӣ берун баромада рафтагӣ ҳастем, бисёр дар мушкилиё задагим. ин агар ҳамаша бикашем дар майдон бимонем, бовар кунед хеле тоза кардан дар кор мешавад. шояд дар Тоҷикистон як кас бихеза бигӯяд ки забони модарим забони намедонам
қипчоқим бага ки забони модарим забони ҳиндугим бага ё забони модарим забони як кас биромадааст ку парӣ гуфт я миллат забони модарим забони парим. аммо мо шаҳрванди тоҷикистон ё ки ҳамчун як сиёсӣ этники тоҷикӣ будан дар ин чиз рад карда наметонем, не ки забони мо модарӣ тоҷикӣ шида наметонад. барои чӣ? Барое ки тоҷик гуфтани этник набуд охир. Чӣ хел забони мо тоҷикӣ мешавад? ҳама вақт сиёсӣ масъаларо ба бар гирифтагӣ аст ин ном. На давлат буд, на этник буд, на я миллат буд хеле тоҷик гуфтанӣ не. Просто ҷамъ шидан устоста ё ки бигем ҳамсоя давлати шумо акам аст. ин хел ном вуҷуд надошт. яъне ба ин ном забони модарӣ гуфтан худаш уже хато аст. хато аст. манам метавонам фардо хидмат тоҷик эҳсос кунам, бигӯям ман тоҷик ҳастам, паспортам дар тоҷик менависам, тоҷикӣ гап мезанам. даҳо хешои ман гулакошу зану фарзандош ҳама шиносои ман қалъова, аммо тоҷикӣ гап мезанам. фарзандои холои худам тоҷикӣ гап мезанам. намедонанд қалъаира, тоҷикӣ гап мезананд. мефаҳмед? яке ӯ гуфта наметавонанд забони модарим забони тоҷикӣ муфтад. ҳамин хел масъалаҳо зиёд ҳастанд. қурбони чашмотон умедворам ки фаҳмиден, дарк карден ва ҳамин хел масъалаҳода ҳама вақт ҳамон вақте ки ҳамон домлаотон ҳамон профессоротон вақте як чӣ мекунад, ҳамон профессоротона сразу бигӯянд ки ту метавонӣ ҳамин масъалада мисол агар мо одаме пайдо кунем ки ҳамин масъалада қатъи баҳс кунад, факт аснодош қатъи ту метавонӣ гап зада. хоб агар бигӯяд ки ҳо ман метавонам дар ин далел биёрам, пас марҳамат кунанд ягон одами дигар, як профессори дигар, як каси дигара биёвед, қатъи ӯ инсон бишинад ҳамин масъалада бигӯям аснод ва ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карда гап занад, ӯ хубтар мешавад. ва агар на хеле гапе ки худаш тоқашиш просто дар интервю як кайфаш дод, гуфт ки мо баъди ҳазрати одам прямои тоҷик пайдо шуд гуфтагида, ӯ як кайфаш дод гуфт, ӯро просто як қабулш кунем ки ҳам кайфи аст, халос. серьёз қабул накунем. қурбони чашмои ҳар яктаи шумо зинда бошед. мо фарзанди имрӯза ҳудуди сиёсие ки дорад тоҷикистон аз ҳамонҷо ҳастем, яъне фарзанди онамо ҳудуд ҳастем. гарчанд ман туркам, қаллағам, ира ҳеҷ вақт ман ба ягон чиз тағйир намекунам, қаллақ турк будагима. аммо бигем имрӯза ҳудуди мо ҳамонҷо ҳаст. бояд мо ҳимоя кунем, дӯстӣ кунем агар битонем, агар натонем оқибати мо меёрад бозам камбуд. ин фашизми эмомалӣ раҳмоне ки ҳудудора номура иваз карду ва ғайра карду кӯшиш карда истодааст ки ҳама тоҷик боша, ин иштибоҳ аст ва пеши раша бояд шумо бихезем бигирем ки бача ин кора накун. яъне имрӯз ки ино қудратшон кам аст, ту метавонӣ инора болоша ном шаълиш кунӣ, инора метавонӣ. шумо вақте ки қудрат дорен, ҳозир ҳастен, ҳимоягари мо бояд бошен ки инаиҷа дӯстии шумо нишон дода мешавад ки шумо моро ҳимоя мекунед дар вақти набудани қудрат. на дар бари эмомалӣ ва сиёсати эмомалӣ истода ҳамла кардану нобуд кардану нест кардан. албатта ин оқибат меёрад чӣ мекунад, як рӯз чувствое бигем ки ҳамин ҷудоиро баъд пайдо мекунад. барои чӣ? Барои беэҳтиромӣ аз шумо зиёд мешавад, аз тарафи шумо. ӯ дигар фоида намекунад бигӯ ира эмомалӣ кард, ман хаб карда будам, ман тарафдорат будам, ин чиз нест. ва ҳамон точка мемонад тамом. барои ҳамон бояд шумо ҳимоят кунед ки бигӯед мои бародарои мо аст, дар қатъи мо зиндагӣ мекунад, мо имрӯза ҳудуди мо ҳудуди сиёсӣ ҳаст, номи мо номи сиёсӣ аст, номи Тоҷикистон, тоҷик як номи сиёсӣ аст. мо ҳар яктамон шумо бояд аввалан ки аз ҳамон решаи худтонро пайдо кунед.